Urimi bwa mpoka, sukuma kana spinach bwambairie munandene na nikyo gitumi John Babu uroritite ngugi iji ya urimi bwa munanda nkurukia miaka 3 nyuma yawe kugeria biashara ya kumithia miti kurema na ngugi iji amiendere nuntu bwa kuongereka kwa ubatu bwa into biria aumithagia. Ndonere kwina ubatu bwa seedlings kabere ma indambite nya kumithia miti ina gathoko na ndacoka kuona arimi bakuthangika isukuma mboka na kinya spinach ikyo gatumira mbona ikwagirita uni njokie itagarie riri ngure mboka na spinach na sukuma mbumithie na mbike utombo bwakwo nikena komba guteria murimi na ni untu bwa utungata bwa kiwango kieguru bwege urimi bwa munanda na iri njira ya kuthia ngugi kiri murimi nikyo gitumi murimi URI Babu endere ngugi iji na kuri utungata buria athithagiria minanda yawe kiri arimi bara baingi ibagwita bakaumithia into ethirwa ati kumba kwithirwa ari kiafu akarusi ni untu bwa kwithirwa thaire kwenda kugirwa ateo thaire kwenda kurimirwa ateo na kinya thaire ikwenda ruji iyo ndo ya mboka mono nwije gwe igintu kiendete ruji mono yenda gokaroka kukundia ruji rukire no goro ugekira kaire na ninga kunikira ikenda nyoni itikeje kumbojera na rero kunikirite karutira kara kejaga kintu gikunikiri mpende ni gwataga kamurutireke igakomoka ngandu tijontu ikunukairwa ntuko 3 yenya ogakunura. Babu ate kithimi kia wendia bwawe bwa imera bibi ni untu nethero ari na mbegu cia kung'ana na kwou murimi endagirwo kuringana na wiru bwawe depend na munda jwa ora jungana mbeje cia oringana no te murimi ubati kwaga ende tinga mbati mbake ya kethira na mbere kiwango kiria kwenda thayu kurungu gukare akwija akurirwa na ndi gwatuika tumba kuona kiwango kiu akwenda yontu no ambire na kinya na muntu mpoka emwe mwanka mpoka 10,000 gutengugite maite na mena mera Babu gwere thina iria wonete kiri ngugi iji yaku niriku ari njira nene impio yara mengi impio ni kuura murimi rimwe nyimera bikaya noka ugetura mbagiti emwe ne kauma ne kayethwe kathira no kaga kurita emwe utengo gukarita itina up and downs tiayo nontu wetikiria kuriski beja ciaku utonyithia kiri ng'ombe ungi atonyithia kwa chiene ungi atonyithia karatine na ndi ni diskite ciakwa mbikira gi seedlings. Babu mwe mataro murimi uria ukwenda kwambire ngugi iji ya urimi bwa minanda ethre tayari kuriski etho ate tayari kuriski kinyambe cha wage kamukone ni unturi no uriski mbe cha ku kathithia ngugi na terasima iji ningakwira no nkwire ni urimi biashara ni unturi ibe plant a shilling and get another shilling in return. WeruTV murimi URI na kome kinywa.